Din hija l-podella numru 470 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Dusk, Ethnica u Anid Rock. U biex nibdew llum din minn Nadine Fenech. Kont maqdaru titfani, ġorok natu miljani, tajjarni falliment, kapaċi għal xejn. Biklimek kont kissirni, bemilek kont bitċirni, tinfidni bħal stallet li jammex lajnejn. U leħen f'moħi kien jirrepeti bla waqfin klim li ġarraf min il-vera jien imma millu jien daqsek kemmint li tridni nemmen int se nisma' biz dak li rrid jien millum daqsek għax naf flimkien dil-biża u jien. Is-senti l-immatura u qatt ma nħares lura inżomm ġo moħħi skop li rrid xari għal-kem intkom bezzani f'kull ħaġa tikkritikani taqtali qalbi taddasni fit-tajn flok tgħinni tqabbilni mal-oħrajn imma millum jien daqshekk kemm int li tridni ma joġbokx laqwa li kuntenta jien kont flamat imma tfint il-gideb li sejtni jien u minn ġol fos aħriġ li jien tinfint għax jemillum jien daqsek kemm int li tridni nemmen int se nisma' u ngħid dak li rrid jien. Jienu l-biża bil-vuċi ta' Nadine Fenech hemmhekk mill-Anja tal-Poplu ta' l-2016 tlaqana għal poddatora fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand numru 470 illum f'din is-sensiela u għandna taħlejta interessanti ferm. Fil-fatt sanbidlu l-istil kompletament issa għal din is-silta li mississa. Wara Ladies and House Music minant Limitosis, il-kumpanija illi twaslilna anka videos mużikali minant l-assidulant dik id-darba Ladies and House Music, din id-darba sa nisimgħu il-ġdida tagħhom. Din id-darba il-grupp Dusk u Hitman. We got a deal, it's all agreed. I hate this guy, I know it's all you need. You have the cash, it's what I need. Expenses paid, the lump sum of the deed. Fools, they're all the same. One face down, another one comes to play. Don't know why I did it for the money, never crossed my cool. Things were getting funny. A while ago I was 16. My dad said, son, it's time to work and learn. Gave me a gun at 22.
Job well done, now it's time for me to be home. Fools, they're all the same. One face down, another one comes to play. Don't know why I did it for the money, never lost my cool. Things were getting funny. Dirty shirt, sweaty palms. He's running, fancy tie, shiny shoes. He's hiding, fools will come, they will go. Some will die, maybe no, maybe no, maybe no. Damn, there's the years, they go quick. A flood of thoughts as I read my brief. No, not my dad, it cannot be. They work for him and now they want you dead. Fools, they're all the same. One face down, another one comes to play. Don't know why I did it for the money, never lost my cool when things were getting funny. Don't know why I did it for the money, never lost my cool when things were getting funny. Hitman emek mela minant il-Grupp Dusk. U bħal dejjem fakkarkom li b'din is-sensiela ta' poddati ssibu da kollu li għandu x'jaqsam magħha permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com fejn isibu wkoll dawn il-videos li marbutin ma' kull waħda mill-siltiet li jkollna fil-poddata individwalment, imma wkoll jekk tippreferu ssibuhom sħaħ issibuhom naturalment il-poddata kollha permezz tal-YouTube, id-dettalji insomma permezz ta' tonysan.com. U issa xtaqt li nsemmakom xi ħaġa mill-album il-ġdid tal-grupp Etnika. L-Etnika jirritornaw wara numru ta' snin u din id-darba issa għandhom album ġdid li ismu Madalena's Marvelous Trip Folk Club. Minnu se nisimgħu żewġ siltiet, waħda minnhom jisimha Il-Mara u x-Xitan, imma l-ewwel se nisimgħu l-Pormliża. Yeah.
Il-mara u xitan emmek u għabela smajna silta u kol minn Bormley Zajjem l-album l-ġdid tal-Etnika illi wasal anka permezz tal-għajnuna tal-Kunsil Malti għall-Arti. Insomma, dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysand.com dik il-website li għanna u anka fakruk mawnek ir-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project isibuh fuq m3p.com.mt. Dan huwa proġett li biħana niprofaw niftakru dak li għaddej biex meta il-preżent isir il-passat aħna nkunu fil-futur tal-qas nkunu nistgħu nibqgħu niftakru xi ħaġa minn dak illi ġara wkoll. U biex nalqu il-poddata tal-lum xtaqt illi nsammakum silt oħra mill-album My Prayer ta' Anna Drock li ħareġ is-sena l-oħra ġifieri fl-2015. Minnu dan issa għandna wkoll video ġdid u mingħand l-Anna Drock sa nisimgħu So Much for Love. So Much for Love mek minant Anna Drock ġibna fit-tmiem tal-poddar tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Qabel ħallikom nfakkarkom li tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' tonysant.com nieħu pjaċir dejjem nisma' għandkom issemmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati u jekk tippreferu tistgħu ssibuni wkoll anke permezz tal-Facebook, it-Twitter, il-YouTube insomma huwa faċli ferm biex issibuni u anke tagħmlu kuntatt miegħi. Kemm ġol ta' darba oħra jiena Tony Sant minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.